Omukikuru Scholastica Namboze ow'emyaka 72 y'obukuru n'omutuura wa Kibanga omutawuni kanso eya Muhoro omuri Kagadi District kandi atwire mu mbeera mbi okumara emyaka 5 enyuma n'abaijukuru 8. Ogu hataina amashemererwa bwanyuma y'abanyambabazi okumwombekera enju. Kali Namboze ogwabaire kubi muno akusemba mu Kibanga muno kandi obuyambi abusabire buli omu buli muntu abaina hikaho munyombekere enju muntembere emiti buli muntu namuhora hikireyo kyonka abantu tebakuwesobora kyonka ky'omugiso omulungi nahwera prose abeho na director timanyire ibara manyinka director n'abaana baba basomeseze babaina obutima mulungi ire mumbera mbi nagenda hantu buli hantu cyali nasaba obwo kusanga kinde kintu n'omuho bwo kubota kine nagenda nukwati buli kintu kyona nasabiriza obate nasabiriza baitu mukama ayebala yatere mu mwana obwisyo no amani go kumuombekera enju no kugura amabati no kukoraki byona nsimira ruhanga kandi nkamwereberaho nakana tambura Kagadi na Muhoro mu town arikugenda nasaba nkuza bibiri zo kumuhereza niza kureta kafidinga abizukuru biciro mu 8 n'abatabani n'abahara so ekinakozire tinyine bingi kugira ngo ndiyo mugiga uninyamba koko kuyamba njana n'umutima gw'omuntu so mukikuru nagamantireka nize tumukwatireho twamukwatiraho kandi byo nebitukozire turiho tubahandi ngoveri izoba abaturani bagira ngo bakagezaho okukwatiraho omukikuru ogu konka nabo baremwa okwisya obwatungire abeji abitendekero erya Kagadi Skilling Center bebembirwe n'abakuru bitendekereri. Namboze ogwo aboine kumara obwire bwingi kandi toire nawe cyari natwirukira boje munyambe baitu kusobora omuntu omutosoboka kumukwatiraho kasobora baitu nahabwa process ari mu mbere yo kwerarikiriza musaijewe neka hano kwata hamunwa nyobumarozire urubezire bakansanga ataroho baija batandika kuombeka enji ya Mukayikuru nkahunira muno na saha za hati kale unko umuntu gamba umuntu wali kubi Namboze akabali kubi baitu twaye kwatana abana na honorable process twaija twakora eke kitukozereho kandi nsima abana abokuba bakihayo n'emikono yabo na amani gabo na sente zabo bakwataniza na honorable process kura twateka structure ye twateka. Scholastica Namboze asimere abanyambabazi abamukwatireho okumwombekera enju agumizengu bamuruhura na wale porosi ayebale muno kunyombekera enju amaguru kakabani gatwarwa heru nyagaruka kununa hamuli yangu emboho nemfuguta lero ngambira hati ninjura amaziga buli muntu wena nyagendaga hakyaro ni mugaba banange muje munzi munyombekera akaju ningamba ruhango wa mahegona nkolentya banange ningenderi ningawa nuko ntumba ko kusembera ija ningamba munange baba nzimbira akaju kandi mukaire niko kamu alimo cyahandikira mu Bible yomu ekinya kugamba ngo abamani muhimbireho abatanyina mani ninkimanya kurungi abamani bali mu bayingi baitu tibahimbireho abatanyina mani no hano kusimira Skilling Center ejo Kagadi Skilling Center abakino cyekozire kukwatiraho Mukayikuru bayitona abanyambabazaba bagarukire bamugurura omufarasi hamwe n'ebikwato ebyo munju bamuhinjira rutoke bamwombekere kiyungu hamwe na kamena amakuru aga gashakwa Thomas Tumwebaze ahabwa TV West.